Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Al-A'raf, surah ke-6. Iya, silakan Maci. Ya Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, alif, lam, mim, sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minah. Salah Pak Ustaz. Iya, benar, Minah betul. Fi sadrika. Fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Kitabun unsila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minah fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ambil pada min Pak Ustaz. Iya, ini enggak ada wakaf Maci, boleh. Nggak usah ngulang. Ya. Qalilan ma. Qalilam ma tazakkarun. Ittabi'u ma unzila ilaika min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Kemudian Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. wa kam min qaryatin ahlaknaha ahlakna ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan auhum qailun. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا ya kan إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. Kemudian Ulang balik Pak Ustaz. tak usah, udah bagus. Falanas'alanna allazina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin.
alladina ladhi atau bi dulu. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق Terus فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن حفت موازينه Bukan hafat Maci, khafat. salah Ustaz. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Bi ayatina yaz, zoknya kurang, bukan yag ya Maci, kedengaran sama saya yag. Bi ayatina yaz, zok, yaz, jangan ke yazlimun ya. Yaz. Zok agak susah ya, yazlimun. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. Nggak kuat. Kalau nggak kuat tinggal bagi dua ya, bagi tiga. Ya. Berhenti kat mana Kang Pak Ustaz? Berhenti di malaikah boleh. Di summa sawarnakum summa qulna lil malaikatis judu boleh. Boleh ya Maci. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا Soma sawar. Bukan sawar ya. Sawar. 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 ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ambil di mana ya Pak Ustaz? Dari lil malaika juga bisa, dari summa kulna boleh, lil malaika juga boleh. Summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam Iya. yakum minas sajidin. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khairum minhu Qala ana khairum minhu Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saat disuruh sujud sama Allah, malaikat sujud kepada Adam. Illa iblis. Sujud di sini bukan sujud berarti menyembah ya. Pengakuan bahwa Adam khalifah fil ard. Setan yang nggak mau. Aku nggak mau. Aku lebih baik daripada Adam. Adam itu dari tanah, sedangkan aku dari api. Nah inilah kesombongan itu ya. Jadi dosa setan tuh pertamanya mah cuma sombong doang, nggak mengakui. Sama halnya barangkali gini mungkin ya. Jadi bukan permisalan aja. Maci udah duluan lahir. Kata saya, Maci, tolonglah hargai Mbak Eka. Mbak Eka itu sekarang sudah pandai tajwidnya, pandai ini, pandai itu. Tiba-tiba kata Maci, enak aja. Memang Mbak Eka memang udah Siapa itu pandai. Eka misalnya gitu ya. Jadi kesombongan Iya, itu. iya. Ya jadi setan itu merasa, wah ini aku lebih segalanya. Aku lebih duluan di dunia ini. Dan aku itu dari api sementara Adam dari tanah. Nah karena kesombongan itu akhirnya dia memproklamirkan menjadi orang yang menentang. Ibarat di pemerintahan jadi oposisi. Jadi menentang kebijakan-kebijakan Allah. Bahkan dia menentang secara terang-terangan. Bahkan dia minta waktu untuk ditangguhkan dan minta untuk kesempatan untuk menggoda anak-anak Adam ini biar bisa menjadi teman-temannya di neraka nanti. Naudzubillah ya. Nah ini. Qala ma mana'aka an la tasjuda il amartuk. Qala ana khairum minah. خلقتني من نار وخلقته من طين. Qala fah Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين.
Maci. Napasnya ya cukup nih. Q- Qala an Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka Qala innaka minal munzarin. Qala innaka minal munzarin. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم pendek. ولا تجد أكثرهم شاكرين. Qala 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 khruj minha madh'uma مدحورا. قال qala اخرج منها مذءوما مدحورا. qala khruj minha madh'uman madhura. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ini ya, setan udah mengakui bahwa saya berontak aja, saya bermusuhan dengan Adam. Saya juga menjadi pengingkar apa yang Allah perintahkan. Tapi di situ setan ternyata pengen punya teman, menggoda Adam. Hai Adam, itu kebetulan kan lagi itu ya, Siti istrinya itu, Siti Hawa pengen buah khuldi. Kata dia makan aja nggak apa-apa. Allah sayang kok sama kamu. Apapun yang kamu perbuat tak akan apa-apa. Padahal ada udah diingatkan bahwa itu jangan pernah dekat dengan pohon khuldi itu. Tapi itulah setan dan akhirnya terperdaya ya. Itu. Waya 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 Adamu uskun anta wa zaujukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minas zalimin.
Kemudian. Fa- fa- Fawaswa Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawayatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa 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 antakuna harus berarti ya. Illa antakuna gitu. Sampai naknya ya. antakuna Illa antakun. illa illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Ini Allah sudah mengingatkan Adam jangan pernah dekat kamu sama istrimu ya dengan pohon huli itu. Tapi setan memberikan was-was, memberikan udah nggak apa-apa gitu kan kayak kita ngasih nggak usah ngasih sedekah nggak usah setan memang menggoda gitu supaya kita jangan pernah berbuat kebaikan. Fawaswasalahuma syaitanu liyubdiya lahuma mawuri. Di sini mau panjang sihnya. Fawaswasalahuma syaitanu liyubdiya lahuma mawuri anhuma. ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Biar kekal katanya kalau makan itu. Terus waqasamahuma. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ini waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Fadallahuma bighurur falamma zaqa syajarata falamma zaqa syajarata Badat. badat falamma zaqa syajarata Dakos, jangan dakas, dakos. qos Falamma dakos. falamma zaqa syajarata badat lahuma Sau'atuhuma. sawatuhuma Watafiqa. watafiqa yakhsifani alaihima min warqil jannah Bagus. wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah. Ambil di mana ya Pak Ustaz? Antil kumash. Antilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Fadallahuma bighurur. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
وناداهما ربكما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Sesungguhnya setan musuh yang nyata buat manusia, ya, buat anak-anak Adam, keturunan Adam. Terus ini doanya, Ci. Ini doa ini bukan doa Nabi Adam aja, doa kita juga. Karena kita tidak mau hidup ini dalam keadaan sengsara, dalam keadaan rugi. Kita memang selalu setan menggoda kita. Kadang-kadang suatu ketika kita terperdaya dengan godaan setan. Maka doanya ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini minta perlindungan dari Allah. Andaikan Allah membiarkan kita, pastilah kita berada dalam orang-orang yang merugi. Ya. Qala rabbana zalamna Lanya panjang ya, Maci. Jadi kalau baca Quran nih, qala rabbana. Tapi kalau baca doa cukup dari rabbana, Maci. Rabbana zalamna, enggak usah pakai qala ya. Qala ya, Maci. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi kalau kita mau doa cukup Rabbana dan bisa diputus-putus ya, Maci ya, kalau baca doa. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau baca doa dari Rabbana dan boleh putus-putus kalau baca doa ya, Maci. Kalau baca Quran kan haram, nggak boleh diputus-putus. Terus qala. 2 ayat lagi, Maci, sampai ain 25. Qala bitu ba'dukum li ba'din Ibadin idhar. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul 25 ya, azim. Maci, nanti 26. Iya. Terima kasih, Maci, sudah ngajarin kita semuanya ya. Alhamdulillah, Terima Maci kasih banyak banyak, Pak kebantu. Ustaz. Sama-sama, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.